Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil. Amma ba'd. Yang saya hormati alena pemerintah Bapak Wakil Bupati Waduk yang alhamdulillah bisalah kesibukan beliau masih menyempatkan waktu untuk hadir bersama kita. Nasabak kecintaan kalau di sini Bapak Benuan. Yang saya hormati Bapak pengurus dan pelaksana Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama dan ibu-ibu majelis taklim yang senantiasa meluangkan waktu untuk memperdalam dan mengkaji agama Syekh Purna Faturu Allah Ta'ala bilana satu itu melihat memagi-magi nawading ang kayala sulok untuk mulai ada purana jencenya hilalana sebelumnya ang kanan napatan karupatawi di bawahnya kanai. Alhamdulillah rabbil alamin wa syukrillah. Ada siti naja perlu iram kena sabah asusuh kemaraja. Ridhoan kata pada makatan masa isungai pada angka si uarak kami agama nasi bawai apa minrengan na niya kapak naksabar na isaginan nawanawa ihinan na watakali untuk pa'yupay duwatan lupa mabina pong Allah Ta'ala. Di gagamala na ito minasa sa nabin na lolonan ni asalamatan ni Riwan Walino ang nalungan na asalamatan ni Riwan Wakir amati insyaallah. Allahumma salli ala Muhammadin Nabi al-Karim salawat masa lawri alimalatina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia Nabi Tunabi ia ang kini lo iramti asutungan na yawani nanya dia telu pasanna mamagi-magi na ang kawat din yalay pakura di sisi na ati ang kay masara nanya yalay pakuka di sisi na ati ang kay takbong silaw ipong Allah Ta'ala nasabar na wating maringang dua telu ang teta untuk tatungan iparentana pong Allah Ta'ala nasabar na ang kaidolong syafaat na mati insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah kata-kata na pong Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hadir. Iru pong Allah Ta'ala dinatang ngalori upan na si Dito. Dito na nilayatan na nasaba orang parang na niya kadudukan na. Niya siya pong Allah Ta'ala matang na ilawri atin na akan. Jika ata kami na makanja risusina pong Allah Ta'ala ia naritukiga paling makanja amalan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Iga di makanja amalan na situman na iya tujuan na atutungan. Naribako na naro, ilalan na iwatik sinampa manginasa ka palapangan ni apa paksalam. Nomor sidi angka tema na rampi panitia kaya Yaromelo isapay tingkatan uhuwa Islamia. Naya ko uhuwa Islamia pa buwanan ni situngan na. Henry pale monrotona bukti apa kanang lori ali
Magi na din na nilo masjid di tawe ang kalisik diyo kutu atau dua tau tulinangga imatangge ali na nanya padang narupataw. Nagsabari na siya masjid di tawe. Di na siya ampay soko na bawat ay kulay mamauno kanya nandre kapaya ko nandre tak berra. Ya ko soko siyama. Ang kamu tu soko di na may siyama soko kat doy. Kama todo tau siya masjid tau kat doy. Makikita siya nga na mabalis kalian. Tapi makalita pandita kaya kung kapulo mo soko na siyama soko iya kadua na pabubampan. Betul nga na amparan niya kadua po siya masjid iya po siya mo pibampan ni. Nangiyat ko asik yung isitongan na uho ay silagi na buwanan ni. Ikin rimon rokomelo kilolo ng iya ro asik yung ngero ukpi ale. Pada kape sa iyale. Iya kuyula di kape sa ale inak may paham masalagi di iya na pancaji ko ang Allah Ta'ala na para mga mokige. Ang kanikaladihan na lega na tabaugian. Iya kuya tapakan kayo sa Allah. Yoki masigi ang kasalitapat na teta 2 juta na lenyo pwede salitapat tapat kampu meja ni pakai aja ka kecewa nasa bawah 3 aja tu salitapat 2 juta hukum itu niya na kalau masigi matang paga dia jauh salitapat tak masuk dia ko punya surumun lita na ini makutana tinya malah hukumnya nasa ko salitapat 2 juta makor di mo pa kampu meja ni kuya mo ripake masumpa mangulur ko Allah Ta'ala ia tunatarima. Ia jero milo iparlang pupa ia tunadista, ia tunatapana suruh ite masam paja. Kesana tuh. Bungkulan nila di kore nama meraja nabi tanapana suruh ite masam paja. Kita nila di sebelum na sana sulang nila di sebelum na suruh ite masam paja suruh nak jene. Ipak guru jero kesana. Yana tu ampai ये जिसमाको का बाबा sekalian nih mega salah-salah modelnya kada awal apa mega tahu masalah jadi mulo mas sampaja dari dan rusuko dia kutul mati tiba-tiba mas sampaja melalui rumah tak darut tu mereka berurungan dia kumati tiba-tiba majin dia nak sampaja modelnya salah dia nang kana korban dia lagi sama dakwah kabayangkan di batin lagi sama dakwah Abu Jahil ya Abu Jahil romre lagi Kondolak dan nabatina na jis sama dakwa manasaro ukuhili na kabay. Taluratu an napulo na barhala macam ni ukuhili na kabay. Kasi jangan kana-kana na jis kasali kumasito. Jangan ka, ada pekapokol na jis ka. Iya makanya narispoto masumpa na ciki na kunisumpa. Maka na bujali lang. Makanya ciki Muhammad. Yaitu lagi talurat dia 60 na din ulit tiwal ya kalay ko sitigan talurat na tangan na 10 na put kinade panulit niway kide panulit sa rumamay kaya kalay siya si mo parentasi dia makanya na dita yan na tuampay dinulin niway ko pasiran-uran mo mana ni yo po po sitini kaya tingnan na ikatotoni kaya ito na pa na madargin kamasola kampong isiran-uran mo mana mapigay kada yato may jamay anak-anak ini lewe nasan kamu tu gurun lah. Dapat semua tu makare gurun kamu tu maton lah. Jero ketungan nami makam para tawe angka ada gejala. Pak ye romi teman kita tradisi Eropa napin reto jani pemal jiretong. Mapa buting mal jiretong. Mandre syukur di mal jiretong. Salama ipole makam mal jiretong. Mendri dale na dipay ate malagi retong sige man ni kadi na le ko taw tapi pura ng karun tu chicha taw mate ang kana pa ako pangkatin ni pura di depan masjid muhajirin na paringati 7 hari kematiannya malagi retong na ku jojo na tu na tigandu kita mata tu tigandu suton na kalau tupak ni ko pura seremon itu hukum ye. Iran nungi kepala desa pada sini kampus kepala desa mak dan nungu kuraya.
Iranong ni polisi patu di masyarakat sama dan nutuk yung polisi mak dan nutuk polisi pilih. Jadi agak siran-nuran mo mana ni nagsabari na digaga yung rumah katan. Jadi nasigyan nila pa uhuan sila niya. Yan ay maturo panti. Asaba buwan na situngan na akampungan ni buwan na baraktae nagsabari na tulo pa masaya asigyan ni. Iyaro na dita na pulang niya bujahilang makadatama ni Salam ada na sa bujahilang. Dita masalah apa salah lanti di ko ngala taala mati nanti ko nalanti nanti dinadi na iko digaga gagamu iko kasiyati iko mati tau matomu iko to pakulo ko di masyarakat kasiyati mati nanti ko nalanti salah lanti itu uli ya nalanti ke bujani lang on rotona napurangi na dita makura gabi na nilo na dita paja madaw makada bujani lang nautus diri panagur na sulog ko dan Muhammad makada nilo ta makala na bujani lang laipunan na dita liwa yun na katiro bujahilan na kalang na dita na kera ni Doro pinubulan na panatongko na palotagan yun na dita ang kaninero puli na dita malala kebigin na pairo na kamuli surumi kadalagiromi adi mo si Sindro buwak ka sadami naman kadang katugoro kera ni yo kay na dita iya to si yung kaman kan nadati na goro ito di makadaton nagitaw yan alhamdulillah yan ay tama salang ini gataw na patyo pero nagita na makadato si jala maju mo lombat cucu ko at kubon mo ko maju na si yung kaman kan nadati ay na nagita goro tapang katalipon na moni kaya katalipon na nagita malaka ibri lagi sinne sinarita karelet pa ko Muhammad ang katugoro yung maju mo taro katong inalita masikiri ada na baca yato na pakdongan na baca ta website na resko ang katawjaran ni hati pakdongan na mati di Pak Nurudin letang ni nabista takkajan na baca asap itu nagsabar yero bujahi latul makada maju no pagpabalik kanan na dita mako korewa din sa ini alina bujahi lupak cakkan waju na nabita din na naradoro alina taksagu ina tu ampay makada tau pandita ni kira ni goro tau alina ti jolo isi gari kong kapakya kala pupa alina ti jolo tama makiti si na itu pun kata mati syarat kalau punya itu termasuk dulu sama hari nanti dulu nala guru apa paling guru tahu masalah pak itu pun kata ya kalau maja ini dulu loro menjar imun itu tahu nah sama maka itu caranya itu nak leisa api maka itu kan kita dapat tahu dia komunia kan kita maja ini menyusun barang sinalangin ano dyan. Ya kung kaaga kamuja mamumilok sa jari tawi, manas sa tutama no kuto. Magtungan na macari paniman no, napakulita kami ito. Yan ito ako makaras. Higi ito, jalo sa nijatang, alin na si Jolo, nasaba. Majami man nila, pan jalo, kasi ito kataw din si jalo, kanijatang, di ka. Tau majami. Pokoknya. Aga na baca na dita waktu na lepat satu. Ang kapak doon na baca na dita talibag sa bawah. Dapat kanya sini man ito din na po. Ya Nurallahi, Ya Latiful Qalbi. Jadi baca. Dia pun kata jarang nyawa, dia moro tabaca insyaallah. Dia pun makbarakai tapi aja nopo nasabah hati itu dalam ilmu tasawuf tapan kata pulo talupa bagianna hati. Nasabah angkaya kalbu, angkaya fuad. Ia fuad tak bagi apa? Ia pun ibaca uki fuad itaruh dulu. Mapaci boleh lalang, mapaci masuk, mapaci niba wala purtawe, mapaci rewa. Ang makapiro.
Makanya kau pandita kata sapu iya ko macare pay masu majailat tiokoro de tu gada rewa. Ina tu ampai kong katau pejari ki ang katau maja nyawana ang katau makilorang maja namakanja asita nawala iko ngalatal. Nawala. Napalapuran itu maja itu. Tapi kulit ni yo pili lapai mata musuh bagi boleh. Apa sigari kisi iyo aja na mewa ada di stona tu aja lalu iya tu nabista ikan na tu ampe na nabista lalu lo mabirigama nabista masampaja le rimpa itai lalu nabista jadi cini dia nangka nama cai tapi dia tu ini rule masalah daro jadi rule apa nak pay mak dia tahu kotor lalu nabi tanya di nabi ya satu ini ma isi tahu na tetap aja nabi jika nasar jika tahu kata nanya kau ni kecuali na ina iya roh asli magalak ni mati tak palese aga sitongan na milo isapa ibu iya ron na ang kaurantai na ni cede masada sitongan na rilalan na agama na pong Allah Ta'ala angka tu aga perlu ya kata ni masa aga yaro kata ni masa sitongan na apa hangi dewa kagami ka tu kau macca di kurang paham apa hangi di dalam agama apa ia ku macca ni tahu apa dia nak kena dia ya ka macca ia tu tahu macca kau kata apa nak kena asyhadu an la ilaha illallah kan kata sama salah tapi dia nak masam padang macca ni ro dia nak paham ia ko tahu paham na mosa la batin na tahu iba na sang tuang Allah Ta'ala rumanguli walali patangka dia tahu paham ni dia nak tahu macam jadi mega tu tahu tahu paham ni jadi nak macam yo ko nak mundi ni kay macam nak kurang paham onroton na nakaliti manang majai lalang imagi na kataw magparinta maporo di siya namin matiri sumano orang kuda lalang maguro papadringan siya na makanya lalang si kurang makanya lalang matimana ni manang nalapot aga ini mato pa nasa mairi kita kada ini mato na mapatkin yan ito ang pinadisa aga jolo naburay tappa iyo kana patamay pati na nadisa patamay tappa digaga yalalo apo na nadisa anak na imampalit hasan si babusay pati na madako yan sa taumatoma yun na karasalang di na mungkin nampalan nyo tumatoy pati ko bati na ibang hasan si babusay mas kaday hasan na kuran nyo tumatoy na pulang nuli kadaya abu ang kaji sila surat kepada Roni nelo mewa pertandingan masjid ni nelo man yuri ya natang kasi no nama gini kalau kata kita nak awai na pulang kada kebetulan dia ada yuri ini nak man jadi yuri dia pertandingan masjid ni dua tak makanya ya ko masih yuri sisa nama masjid ni Hasan purai masjid ni na setengah makan dak bagi masjid ni usai gue makan jatuh makanya Hasan kira na nomor sidi Hasan nomor sidi dua tu yakni salah betul kan na tahu matoy yan sekali na salah na nila po to aku kalau pengajari dapat ya tidak dapat iman iya mau dia nawatan dapat sekolah ya anak ni pengajari nyo po anak-anak dia na memang kali ni masih sukoh iwan ni mana tubuh jadi ni pak guru-guru pun ini betul kan kadang makan reaksi na tubuh tak telam jero apa ni itu tong-tong pakai peringaran ko anak itu syukur ko anak peringaran makanya na ali na bapak wakil bupati anak-anak yang masuk kota jaga di nasaba nomor 2 kaputa situngan na nomor 2 no wadi jaji maju na nomor 2 para lupika jinuli malam pumuy pulisin apa mereka kampung Pak Malaksa to ang kadili na pauni apa sidra lautanay Pak gande pangalibo-toro mura ni pangupilit na tayo ng kakasi pangalibo-toro at tayo puro si Kinro wala mamaulu palipanan ito po nandiwar yun na lautanay makarata magi na tama sidrati magi talapor kampo-kampo lang nasa ni botoro na sidrati madali ko sini nawala ta si Sakpo
Nakak butulo aga namanya kan nakak butulo dir anggoro nakulo makiro. Pagkuman na agi na tumadira ibarat tiro pangali butulo puniro makita. Agi na niya butulo anggoro. Partilegan minum isa na din naman si butulo kawani. Kung to naman ko papa mawatan na paili matibwa aturang angka kami anggota kesatuan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang matumin itu apa ini? Ya watanna. Apa pasal pertama bertakwa tapi minum itu apa itu pure? Si pengajari sama kali membaca ukri watanna. Yan itu apa? Takwa memang tujuh ini pertama. Yaitu sampayan lagi saya mundri menilap pasangan ini. Pertama itu takwa. Kaya ya kumak di boleh takwa na tawika. Namun dia suruh lo makan saja lo tuh. Apa iya lo takwa itu ang ya ayyuhallazina amanu. Itu matakwa yuli. Layakir takwa mawata pa tuli si patamo pa tayo kede. Malu si nakbatawi tuh bagi bisa lagi karena itu nanti kukul imam makai tak kurang makan pada mereka cuma kiri buat cara lah balu-balu ikan lulah. Buat cara lah saudara pada di sini cara lah paham kasih makai kaiman ngokor aja nolok por makan pada itu nih pengaruhnya. Di sini apa kami tahu pak? Ya Imam Ali narampi di mana nanti subala Imam Ali dia baca maka dari Imam Ali angkat di tahu sahabatnya angkat sahabatnya Imam Ali namun iloyotun ya sahabatnya Imam Ali ro lapau na pure makutano Imam Ali nasam rekto di pati na Imam matappa nanya ko aga usapa waramparan usapa na di pa ulo ya tingelo gamana ko halatala aganasan Imam Ali makare Imam Ali muruntu mo tumatuk apa mawata ti papahani isan na kabatulan minnawi ya Quranan no bilalu kasitu waru nindri bulu lattu bulu ya liwat yuna ilalu patakapa nindri ko bulu na sa din nagaga tawrun ka liwat yuna lupa kuryati na samari tak patuloy. Guling ang magaliri no, karapirati, kamatulang man ang kaagi, mabitsi nakatani, lugi na takgatong. Nga ito ba? Kasangit po, tumatungan na, iway lalo, kaipadyatungan na mapapagan ako. Di na uriwa, mapapi, mga nina, makampagan nina, tungan na, matakpa na. Tapang kasakda ng kalinga magkadaya po may kumatakpa lapasan niya din Karo sa dari sa karata ng pulisika ng kalinga tapang kamakaliya po may kumatakpa lapasan niya din na sa yan yan pa'y makatan niya kayo ikaw ka mate naya kulapasan niya na mate hindi na pager sa akin mapamulay manila katanila mong po siya ni ikan nang muka makan nasi na cukup yang lah sejak kama niya di na kan nalapto ko tanay tukka kanyawaran maka kasabi kung siwan ni sangat wali ni man na makatan ni kung rotak ko na nang kasatan nang kali makare ko makapagpapatan niya kaya na siya na melo apa dinitay Ngasyam man panay ka na sa Allah na siya. Kaman niya pwede ka sa ulat niya. Rewa ipodan ni Imam Ali na sang kajadian nululungan makari Imam Ali. Iyan na sila bitak ko po ng alasal. Makulit ba ito pangkaw panyukulino. Mega tauto di din na mataksa. Gamana po ng alasal. Sa hindi din na salay jama-jaman na. Padahal sinistan ni makadamata dito. Sabi kadudukan niya. Sampajan niya. Yan na tuloy na pa, may gataw masampajang, may gataw masakpa warang-parang, napakandati, hindi ka agad tuliro, nakalap, bigyan kay lulunga, bigyan kay lulunga padaan. Bilis ka niya, kung kasi mo, lima ito natakuk ka amala, nataw, hindi ka agad dinarong. Yan ay titang na amala, nataw, makaramak ko, tandre na narampi na dito, salatu jamaah, dohap dalumin salatu, ipati di sadu, wa sirina daraja, 20 daraja,
Nata sige daraja menurut Nukaim Al-Jawziyah dalam kitab Madarijus Salikin. Dia itu menurut segi sigi berulawang. Dan 20 itu. Yaitu ampai kota bukannya rogagero. Dia ada tahu dia narogi Allah. Magia nang kamako. Padahal dia tak nak tahu. Dia nabi kita maka dia mamali. Dia nanti kita kupung Allah Ta'ala. Udah Pak itu matapsa ko mula pasannya itu ada kamu tuh mula kupung Allah Ta'ala. Malah kasi makan dengan tawakul. Jadi ini yakin sama dini kan. Yang sampai masyarakat Pak Buk itu 10 pun nasabah itu kapan yang galak dan undangan na panitia. Apa yung madali ko tumangunda talusak mo. Talusak undangan, talurati undangan nga di tala. Padaring tala, talurati undangan na tuloy po sa panitia yung mga sumakala undangan. Siya ganito hadir, dito na siya ganigagan, ulo na nila dati. Talurati lang gano'n, taluklo ni hadir. Kung siya man na iya kupang Allah Ta'ala mangukilaw, sige. Salay iya si jama-jamat ka. Nasabak magi kanya iya tu warang parang ini sa Allah Ta'ala. Kanya alay tani tagay paling hati nilita. Lanya na tumay pati magkasiriyang. Nangipati mangulo. Yung koto ni Pabu, pansin na iya kanya dawa. Magi na pansin, mamata walay sa ti unukiha mata may atong jahiliya. Niji-niji taw ang kaputusik ni kampong. Ang kataumati na diga, gatawid ko tumakbiri patapatangagama, kung kato ko sige kampung. Yari gatuwi tayo sige kampung na diga, gatawmakbiri pangaja ako tumatugasidiyan ito ko to. Man mata walay sa tinunuki ang matamay at tunjasidiyan. Matugasidiyan ito, katukulin ng kapanawa ko to. Pagkinayatan ni dawan. Namigay di magigay pa na tumadawa, niya kumasampadan ni Sawe. Di sopa parintanan ko Allah Ta'ala na jama. Kasi ang kataw jama-jama na kung Allah Ta'ala. Inna Allah yada'una. Nangyari ko ang Allah Ta'ala na uli, tawin, waktu akalamakan niya. Jadi ko ang Allah Ta'ala gusto nga na madawa. Hindi na daway. Sinin na umma na. Sinin na dita, sinin na rupatawin. Ang kamanan nilolo ko sa lamakan. Hindi na rin salamat. Apa angkat itu kumato si rumah lipat sama ranaka marobongan sama ranaka maka na malaikat ini matu ketiga pengajaran bu imam na kama papiga mukama ini matu na kabuang kaniga carama na kada pula ta tapi dia rotai macarama ko masigi jadi apa ya Allah masigi ko malapan ng monro mapatike jadi dia ropata ukir mapatike nya losoki. Aja mo tapacik ini loki madawa. Kita jadi kumapacik ini ada nilai pak. Kanjak noni nama ini ibarepat namoni. Ya kung kataw kao manupangko marajo matandre. Maka balo kasi di noni nomor sigiga. Iga nomor nala makumasitu to di noni. Kanya balo na. Galak na ni makasilim. Galaknya ni moni agaw din na mangaji. Apa itu kumatu alam kubur yang kita na itawi marok buka. Sampajan itu maka Allahu Akbar. Ya ko pang manugana maka ni Oniko. Aga. Kita na sinabi tahaya si Mabali asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sampai yang mamali na sa amala ini matutu. Ya kita nanti niga kita ada kita mu ya nang katu baca Quran ini lah sampai aja kali ya pemalan ping baca Quran kana baca manini malaikat ajing makrega sama papi dan bakban reo mangolo pupun hipon ang kayo ata bulo tanin na nigala sa jawabanna. Maka taro ni matinro patanangi o kupimatu pura pipakamat ini mana pungkat dulu. Kanjak na kumakanja ibadah yung pukotolo mapachikin ka ng agami magiging ujaman mo. Lo, tak mapachikin. Apa ini dito pa apachikin ang iya pangulan na makanja mo. Makanya mo isigraf itu sudah menetapkan bahwa itu adalah judi. Nah sama magig makamaja itawi napataya kadia maraja. Ang kakama atau lo mapakit nga tako macilakan apakan na di dua kada maupa
Apa ia tu sewa tahu berarti boto, dia ko tahu sendiri tu po pagkakakan na berarti sewa itu, dia ko tahu sewa berarti tahu boto, dia ko tahu boto tahu masyarakat, dia ko makan na masyarakat, ikan na malak na masyarakat. Tiga kami matuto salama, maka nakama sa mau pa ilaki kung napakan na gulukan, jolo-jolo, napakan jati. Katarinya batu tainong yung corona pa ilaw masampaja, di gana. Yan ni wajwaju, yan yatun bakso, napatulong masampaja mangulo di gana. Betul kan na, tapi kamu tuh kung kade-kade, upo ni, tapatini, nasama pumalataran yung mangulo. Papasipat pa ako gamay mo, papasipat. Kemudian, Iyaro agama na nadita, malasa na rante na patujuk sa resomang niya makalya jolo tapay. Iya ko makalya, manang itapa na tawe, ito na to ampay, nasurut din na dita, pakalya si paringarang logi dua pasalang, nomoro sivi, pakalya si paringarang logi amatyan ini, yang kedua pakalya si paringarang logi atas salang yang kamu tidak. Nasaba iya kumakanya iparingaran ng lawa matyan. Ini tuang kayo makala tayo pasita na pasatuko. Iya kumelo po gusto masampayan. Akan ako yung nasampayan sa pacapuran. Iya kupuran na masampayan sa mati na. Ginawa sampayan si buhusip insyaAllah. Yang kedua, tenyaran niya kasalasa. Kasama iyo ko tuloy mala ay nitiri kita membanggakan diri itu. Siyano niya sampayan ko, siyano niya tahagit ko, siyano niya sampayan sinaduhaku. Nasaba hindi ka masyari kung malatala ko di mabilan. Angka tahu pak bu matahaji wani nasabar diri tak duri ko Allah Taala siwani magi nasabar ko Allah Taala na puti na sabak ikaw ko Allah Taala ko namanggakan tahajud na dinang kana alfa nasabar na pili mabila pun di pamasina ko Allah Taala apa nabanggakan ibadan jadi dia na takduki ko Allah Taala maka dia nabi tayo na siwani dia na takduki ko Allah Taala matarulat di itu dia di masampaja ni masampaja kaluratu tahu. Sisi na tutuloy mo to makanya pa mo yung komisi mo to yung katugyan ni karibalo yung katugyan ni pero kukuran yung katualaran mo kukuran surat Lukas 5 ayat 1 namo makanati katikal luliwat kaludati yaitu itu kata-kata jadi pasti makadu mo to 5 ayat 1 surat Lukas yang riba na kanya kayo po tatabi kata po sa Allah mo to pasti malah mata takut kejadi. Ya kuna hati ya rupa dan saya pakai itu. Apa anak-anak ya kumilu kasat dulu ikat kedua madari ko pole ape pole macarama madari matindro kata puluhan ya mau ribaca napay moto dan alhamdulillah mabarak tak dito nang kana liwak madari itu yang laut sana jam. Kung dito nga ito akuran na kung Allah Ta'ala niwa siya na dago ko tunatarong ito. Ito ampay ang kamaran sito nga na kuto nisi ya parang luta kita nga sabi. Niluki ang kataw niwa susana matunan na niwa susana pinagini ang kanito kakurang. Ang kataw ng pilata na rin na nilo sa huwag kamadi kukurang si pakuran. Kemudian ang kataw dia satu bukong ka tumoto liwat tanak na pakinading ketungan na agad din ulit sa layon romi tulog itu tak kaja na mapagsimana pakinading ang katunang ka ang kamat ito kapuran layan lo kan yung rana sabah ke Quran surah An-Nur ayat 21 ya pumatano pag pinagita ang kanilo kajama na marat yung katakinya itu ayat 21 Quran surah An-Nur itu kita baca nega mo dito tahu nega tahu dia pernah baca Quran ko nega Fatimah Koro makanya sa tapi aja kalau ke Quran tala ini nah sabah itu Quran ko din ang kanibaca padang magkukunggit nelo Fatimah din ang kaya paningin may isa pa ko nelo Fatimah patungan na nelo Fatimah Koro nang kamaram itu kekurangan Pak. Nah itu Pak, boleh bahkan sekarang itu angka pengobatan dengan menggunakan Al-Quran, sistem pengobatan dengan menggunakan terapi Al-Quran, itu mereka terjadi sekarang. Dan itu dikenal ampuh, jiwa egan nalasa mampu diobati oleh ayat-ayat Al-Quran. Maka itu pabrik kata, ya pemilu ikaji Pak, digaga, itu kan kaitannya.
Jika ada Pak Mina itu maka ada kita tuh dan ini kita disambung. Ikut jadi Pak dongan dan nanti. Jadi itu banget. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini lo baca ke hubungannya. Jika ada hitungan nanti imajinan karena sebab ternyata ia tungkak lapalannya. Dia tu ampai maka tahu kita kata sopir kasih sumpungi di watak kalimu ayat na Allah Ta'ala kirlan watak kalimu si bawah yang kini baca. Ya posisi sumpungi itu masih Pak Buran. Saya pernah menemukan kitab angka dia ada kisah ululu ke Sumatera. Dia kisah kalau tupa la ilaha illallah tarofiyo kulaksa naliman. La ilaha illallah. Dan itu bisa didapatkan ketika ditaruh dengan kamera aura istilahnya. Itu kamera aura dan itu tertulis la ilaha illallah di tangan. Ia kumapati ulun na tayo nafas sa iyo purna mahal la ilaha illallah tapi itu akan berhenti. Iya. Dan itu pengobatan Al-Quran. Minum lekati ke makramaginan sa puro kalimat la ilaha illallah puro. Watak kali. Dan itu bisa ditemukan dengan kamera aura. Makanya itu banditakan apa guru ya kung kanana dikyu pangasar baca sulukuru sinapa yoki Allahu kulindronan ayat sulukuru sini dibaca sa yoki Allahu dan itu akan sembuh dari penyakitnya dengan hanya lafaz Allahu dan nak dicuek jadi kumara aja napa balai ku bapak nama sembang aja dan jadi nak kor mana saya sulukuru sini dibaca tapi kena yoki hanya lafaz Allah. Guru tak biasa kami maka damagia nak kata tadi. Padahal dia seru dulu kami maka damagia nak kata ukiran Allah kulindron ada maknanya maka guru katanya Allah ya royatul kursi. Karena kau guru ter engkau orang para kata salai bawa kami tahu narekonalai tahu ya mau tu ya kursi katanya dengan kepitu. Sahabat pernah melakukan itu. Sahabatnya Nabi kita mati untanan, nataruh dagangan na kutangan na padang pasiri, na angka manahapangan nilo malay, na dito naruntui. Yan na nina dati, yung churo si, apa magyan ang katati. Rewa iya rupanya, nasabatan niya kalang, Yahudi, nagpunan niya rupunay bara nasa pak gurulalo, pak do, namutama ka kalang. Atau kamu na jolo, apa dia aja nih ya gara-gara ya rumah dong yang utama salam ke pure masalah na punai kedaya dulu semua tu baca katanya tapi itu baca salawa akan lo jika pamulan na salawa jolo na petu sakati tu na putani salawa ya muti baca ni orang-orang itu katia pemburu tapak kasapu tu dia na baca ni katika pak guru mangke na saya ko na lega ku tahu ko dia tidak na dia paya ulit kamera bilang itu dinamo masa dalit na ko dan kami memeruak punay ro ya kuno ni dati ita mo yero pa ina gasusta apa na mo ta na makarepo ni na to na yero puna tanay ko na ya nataro katinala ni taro ni iya lagi nyawa ko ni na puna na mo na lagi na magigada di makiro apa ko na para di ko makanja pahangan na tawe Yopi di lapdan tiganti ni kada siwali na mo na isa sa tiji ka pamalo ay baligulay di ka pamalo na sa tiji di ko lalo tega aja madami matiya ko ni padahal pero nang kan sadari makadero aga dero wati jadi cobaan na din ko hala sala yo tamo makadiki padi ko ni maberi di nakata de siwali Pokoknya, ya betul lagi cari merubu dia nagagap susah ko masyarakat. Ukuha Islami ang terjadi. Nasa mamadik, si pitang di, kitawe. Ina to ang pay makare ko malilo kito si patay na. Ya kumali kito si parapse at tungan netong kataw masulang isihoyani. Kung pwede makukuha Italia ni Tete Pichara na naman karo. Ina to ang pay makare magalilo si galere, mali si pachuro. Teka aga. Tiga kata mesti kita ya deh ni aku agama kita ya deh tu isyarat-isyarat ke kalau kita tolong mageja kalau kita tolong mageja apa angka memang tu kita tahu pak yo di dalam mageja iko mau ajo lo iko nata masuk aja dia utama masuk lembu mana angka memang tu tahu yo di dalam mageja mana iko mau lo batu jadi ni ilawe saya bahasa na molika kaya angka tu tahu apa tu angka memang tu terkunci mati ya cina
Dia tak buka. Lai tutup memang tu. Watan ni patu ito makipai. Ano ka mura atau masiro pak dong. Ada ilaw dong ito. Tabuka itu pamasin mo mamagimali kasi nang cahaya kat palilalan natin na nang kawat iwa si Tilo Loma Dirigama na marakato kampukuli. Jadi ilaw. Mega aku ini kau kata dia mau ajar lah karena saya gila saya ikut tuli bondo di bulan ini tu nama aja. Saya kau kata dia nanti lo masih dia pan kata logo tu, si tu mana dia tu saya logo tu salah lalang ni. Apa lo masih mak dia dui? Ni tu pak foto macam sama dia dui. Ini sekarang kadang-kadang nampakan nanti atau dia nampakan nanti nanti. Ya punya tu nampak 7 lori masih dia hal. Maka kanya apa dia nak segala-segala mak dia. Ya mana dia salah lalang ni. Dia pemimpin lagi masih dia tapi dia waktu na Umar kata nak boto pak okey masih dia boto. Berarti na jangan nanti ni Yahudi dia. Jadi dia perlu tempat 7 kilo dong itu. Kalau dia caranya rokok dia tu lemah aja itu. Jadi jatuh dia tu lemah aja kilo dong ni. Pak ni dah tahu aku kau nak parah tu jadi je. Jadi dia sama kena tomat tu kuni dia anak ni dah leh. Si pula leh dia aku kau ni anak ni tu susah. Apa dia ni makan dia baca. Apa mega tomat tu lalu muka anak. Kena ni tu anak lagi jeng jatuh. Apa ini mato? Angkana nelo dia nak jalan ni kanelo jalan ni. Dia tu nabi sebab nama Pak Guru ni kuni jadi dia kau kan lau anak ni pakai resi dulu. Pak contoh pembinaan anak puluh pun Nabi Ibrahim. Dia tu Nabi Ibrahim di anak-anak nabawai bainena istikara si bawa Ismail lau Makkah natari ukur digaga bola digaga di bolana digaga andre nataru bawang nukuro napanasalai dia gaga andre nasalayan yupi di lakai sa kumakare lapara kuma nikayo lo sompa maka dia nak kena nikah kita itu nampak ni dia tahu nelo lo sompak nelo lo sapa waramparan nelo lo sapa jadi orang salah yang nak maka nikah lo sapa waramparan yuk tayo lakai na mabilana sa indo ni mundi si tahu ni lakai ku dia tayo nelo ni rewa hari rumah tu na pula ni meron po ni sompak aga na jero jadi motor ga jero kadera kapayor na sapa waramparan na salah ni Milo sa pawarampar kanya agama maka na kumilo ijuk kata pasang agama kasalayan pasang agama ya kung ka anak bu apa sa pasang agama takaroni insyaallah dia na marat kita patu dia na kinayasam melo lo masikola na mereka tu tu tak bisa na mamagi-magi na baraka na wadi masiguna lo agama na niya lo yalin ya moro yopi dia na kumidyo ka karena apa auto mo karena kalibincin mo ang kamu berusaha mo orang jahatin oh deh ninyamanan niyo pero no kumandre siya man nang tani kada na ilaw ko juro na jo kada gaga niyo ba te di na yana na di mato na gaga lo ko gamay anak pesantren yang sa utanay kung kay ko ay pa opasipulo kung kay ko utanay na aga na tanay ako taw nilo mo jo kanatan wala ni gawara mo jadi to satu dia roga pasa kumakade ilaw do nga na salama ilaw do ko na salama na sedigaga ka ko ni tay iya taw makon na na ma ko mapasikulo waram para to nga pamagi na asikulo ko sige makanda di madi ko matinsinyo jadi ro digaga masikulo ko na di madi ko makapa maga digaga ko ko to ni sito nga pa tek pijaran na maturat gadara kita sa tabaw ko Awe mapasikulah kumedyo ka na tabuhay tabagkan salawat at pahadati na patawarro sa ran ng kasulidyo ka supaya matimo iya ro pikirin na ro magi ka wadak kayo na maraka igaligan na sikola au mono ri masikola pangita ba tigaga pagatat na ikapuno na pagira pura sisi tatay di nagagamatin na baraka na sa mapak dongan na kamotoy Dia pumasok ko tayo mapasikola ipunan karabat saja na muna kumarap pa na kanyano jalalo na kanyano jalalo ipunan nga na magilingero lang ito tayo palagi ito pero kundi tantangan na pa niyo makupa maragi
Tantangan mana sama mandi. Iya orang anak ini jadi 5 parang. Makanya kilodong niya tay. Kurang macam pajak subuh bacakan Quran surah An-Nur ayat 35 tawarungan ko katinungan. Ya kung kanana makaliliat kita siguruna. Hindi nami kurang ngada. Yari sa makalilian kita ajak kama manarkobay. Ya kumiti nisani. Sabay ko ya nuru ya latifu katisak pinapatawarungan ko katinungan. Mukha yun. Dan saya pernah melakukan itu. Di waktu saya mahasiswa, saya baca 1000 kali, kemudian saya ciumkan ke air, lobatan ke galung yang mana sama narkoba. Itu akan muncul jadi hitam di kulitnya. Itu akan terbukti. Nah, sabaknya ini sigaru, yaitu adu mapacinya, sigaru masyarakat. Dia nalelo. Dia matutu na kato kapan kita tapi tahu. Ini mereka aku Pak Guru. Atau Pak Agato na guna na Pak Isang yang tidak ini bapak punay. Ini siya sistem ko mga Israel. Ini ko pura Pak Guru dito man. Apa nitaw ka kikalangan ako surmon. Apa makarata na dito kanya ya tumati tau banta ikare makaramang banta ya titaw mati ikare makarama di Pak Guru di Pak Isang. Ya to na wala na ditaw. Itu apa yang makadara alaisal muskilat itu disirin al muskilat ini menjadi antakti kemuradi kali ini. Hanya masalah Pak Isang. Dia kata macam ini sama Pak Guru ni. Kung roto niya roba rasa ini gaga. Jadi untuk lihat pengiwang Muhammad Sarudi gaga. Padahal angka agamata, angka hati sila para lihat kata ni Mas Kafa. Kemudian yang keempat, angka para luka paham. Ia roni dalamnya agamata, angka di pemahamat salah. Listing pemahamat tak agama. Nasabak magay, ia ro agama urusan masih gini. Ia urusan mamaru tanya agama. Ang kami, onrotona makanya sikiri rati kopi masjid gaji sampai jatuhnya kalau mak baru ke makalasi. Apa urusan agama kami masjid? Makanya ia agama kami masjid itu pura masjid kiri wak kalau si mabali kita weh. Tidak, baru. Itu agama yang oke tutungan itu sampaian ikasni. Ikasni tehasini inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pun jamaah-jamaah kure lokku dipidi. Tapi pada Allah Taala itu jamaah-jamaah lokku ini torewa to makasih sih. Iya makanya. Jadi malah disimpan oleh Allah Taala. Ya sudah biasa munafik, itu apa makanan nanti sama tanda itu munafik. Ya kau tidak loh masa penjati sudah sampai jadi kita munafik itu. Jadi tanda anak saya biasa Pak Budi lampu, apa ini kata we. Ini nanti kita korek masa penjati sah. Jadi itu nalau, nah tadi itu kan kita. Waktu itu di masa penjati sudah kita. Di makanan kita ciri-ciri orang munafik, kemudian masa penjati sah. Itu pun masuk masjid ini. Nah, ini kata itu kalau masak pajak itu kemudian masak pajak aku mati. Pemakarin masak pajak memang ikut mati tak apa angka betul kita tak ukuran jadi saya. Ia agama mata. Kadang dari koan ke ijamah penghargaan atau apa sih gerbang. Angka kampung lo tak masak pajak tu mati. Nak ka iman ni iman nama kepada Allahu Akbar sampai ini tak bukan sana. Macam tu ya iman ni. Sepeci maka yang nasa saja ni. Masa penjatuh mati na sipir. Lipat pasida kana lo. Di sana kata dari kedua jiwa ini Allahu Akbar. Kawa. Ya pasida kana rubay sampayang eh. Opo ni kana eh. Madali ka makaraya. Ang kami matoha. Ang katukang po. Pakurong nurul macarama. Di pa to pa jama. Katupan ang limana sa sida kaiki. Sisa budi sirah tu di 500 na jaman sama kantong eh. Sama katawa mo piya eh. Opo niya kala bagaimana pa makan ramatuji ya tu tahu di na makan ja sapwa na. Maka kwe ikan nagaga na jama. Makati ka di sikwa mana lo kwe kanira kote masulit sa lobyo masulit sa kiri. Ang kanila kamana ni pagkangka. Nakalaga di kusandro nasa ngakoti eh. Sila si maleni. Makan ramatu tahu di na pasang pa jama ko ito. Kita kali masuk ke petan rupai juga edan di panik kulit di pada susuai di mana ni tadi kalau makanan di lewat nak percaya portal lo imunrina tahu dia iras sampah jadi apa tu di itu ni si bola tapi dia ni tu dia pakai pasal ya apa dia tanya apa kamu sila ni si lebo
Dia nak cakap tapi pasal nak kabama di anu mak baci pada ke dalam maksud ni. Dia tu api dapat ni rubah 10 tahun nah. Apa dia berubah? Dia pun kata mata tu di magala masoro-soro 10 tahun na gawai ko na kali ngamoy. Jadi kota ni sila tahun na sila tahun na lantan ni itu besok. Itu apa maka nanti kita perlu pasal lang yamo na anak topa. Dia nak mata pasal lama. Maki tu sampai kong kana sama bici tapas ada senta pengaji. Pengaji dia jalan ke karo bawang maka datang abu ni ya jadi pada sekarang ada. Karena tadi rano mapilaw doang. Apa aja pi itu yang dia nak. Ini tu sampai makna kita nak kata agama apa. Angkal jadi musalai. Dia nama dijaga. Dia nak pilaw doang ko. Pangkat ko kita tahu maka dia ko na pilaw doang nanti kita ada pilaw tu pada orang tahu mati nama apa tu nama malah tahu kunruto. Ramai dah tukar makor lemai agama. Kemudian dia rona asal pahangat na nilalang na agama na sama kadang hukum masjid. Masjid ini makanya sikire ka kenan kana makanya ampe magampang itu dia pak ikaw. Takwa. Biasanya takwa ikaw. Bisa kana ni alila pangulut ta Umar maka da maga jiri sa takwa maka Umar. Biasa gumita tahu lalu pula lamaja negedol. Maka da biasa kada maga mo din maka hati-hati. Kali maka da makunti sa takwa. Ya kupilalan na gamay di siri o siri na nalaran ito halatara mujamero na parintan kupili nang ya kumilo pa tingkat kan ibaday ya ko kampayan nga dito orang pito sikiri na jo lo palapagan ni sige iya to sikiri tak bagitan lo ang kasikiri lagi dibaca la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Nur, Ya Latif, Ya Nur. Jadi kamu tu, iwaikan aku sikiri, laksia, dibaca. Yang ikaw masikiri, kita coba garis pertama, itu aja, ya, kita posisi sikiri na batinnya kan. Napasa ibati. Napasa ibati, dia nasa dayaro. Ia mo tu sikaw na, huwa Allahu, la ilaha, illa, yan na tulewa. Huwa Allah. Aja na ni pataru nasa ini. Iya putulle isang okro yawana si cede. Batin na batin. Iya na sikiri ni guna na pa. Puat. Sikiri na puat. Dia jari yawana po siye. Makrabang itu huwa. Napasa ninde ipati. Aga guna na niya. Matungka napasa isibawa lapas Allah. Matungka. Ya kon kami nagpasae, masin nagpasae huwa, kami Allahu. Wallahu, nimri ilah kuatakali la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Matutuna sa tahu sikiri maberisikan lu. A-I-U. Ata kaalipo ng Allah Ta'ala, iya ata matapwa na kuhuma kapila Nabi Muhammad. Ya matutuna masuk dia sa masyarakat kalu sa Malaysia. O kiti mo ba sitongan na? Jadi hadisin na sitongan na yung sikiri ele, bicara yang dulu maka tani tapi lapalan na pak mawatan na pangadi ni matop ya kumakikin tahu namo ma paluki namo ma bicara mako itu na leper sikiri dia tu apa Abu Bakar kumatindro dia tu na kada makaran Allah maksudnya tu masakna dia tu na pura matilang anak na pangurus Abu Bakar maka dia tugan ng madam mabak na sa mag na makara Allah padahal dia ro napasak na yogi Ari ko kutumatilo. Opo. Tidak ada. Apo ini gorai. Opo ni. Betul nak bicara nule patung kayo. Itu nak kata emon. Dia ko nule ke patung kayo nak kata na zikir Allah. Apa guna na narante tau kandidata tapi dia ya ululong ng pa na kay ululong. Apa guna na nomor city. Dia pun kaaga ganilo kejadian. Desa ni risang tapi angkatan rana yaitu ampai dalam tasawuf lagi yaitu mata linrota majakit makikot yongkat aja daftar rulik pagi japong kalalawat itu lilik nakabak itu nabat bawah serat nakawi sibat kulayaw majakit angkan kita tajam majatekat satu yang kedua ia tetap matangani sudah
Natakpo mata o kuyawana kapak na ajulat ka sayaw mata napa mapasya yawata matu dia kuat di kasalay bola at sameri. Nasabaan ka tao makalayan niya kung tumatay. Ito tanrap. Dito na mabila. Tapi lihat napatong ka si Sili. Makanya dia si Sili nalulungan. Kemudian yang ketiga. Apa gunanya? Kemudian yang ketiga. Ia kumatangani yoga. Matangani yoga. Ina kendaraan pakai tujuh kena tako angkat sahangnya jadi lipan. Lipan sinampak makro 5 menit. Atau motor ikat pematilaran aja ke pemaru. Atau motor ikat pematilaran kasuri lipan. Guru kamu tidak pernah mengamalkan ini. Lipan ini nasabak mati. Insya Allah Pak Bu, dena pematilawan itu nasabak angkanya kutuak di ini na 7,1. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat. Ia ko angka aga-aga makalilian mo kubolay na taro tawid. Angka aga-aga makalilian na taro tawid na lamang inali kumakain dahil sikirin sa'yo na panisiri. Nakitang masarap simulo. Yamoto. Iyak pag na kasi. Sa sili pa ya ulilolo ng idua pa. Nasaba, iyamal ka kumakaru-taru. Iyamal ka pa. Ijagay pa. Iyakutuloy-lolo ng nasaba dalam dia roto pandrita na rampi maka dagululun na sito pa yan at isa na tusikiri Allah. Dia to sipo, dia to sikiri na lapalang niya tumatsue, yati gunana, arwa gunana niya. Ayan di orang kaya niya pamalakilan. Ningit ka nga na sa tusikiri. Kemudian, yang terakhir, angka perlu sampaikan, dia moro bawang, aja tak sikiri dari kukila lebih sih. Dia moro, apa mereka masih kita tomat ko maka mereka kalau kayak kapan itu jamaah masih kiri. Jadi ya roh aja nasabah mali ternyata itu bisa merusak. Dia pun tak tahu masih kiri ukila lagi itu bisa merusak. Penelitian dokter psikologi ternyata dia temukan saraf itu akan luntur. Dia pun tak tahu magala masih kiri ukila lagi itu akan buntu otak. Dan itu bisa cepat kena penyakit tikus. Dari penambahan nasabah mali ternyata ketika buang air besar atau buang air kecil ya buang air besar tahu Pak itu saraf itu akan tertutup ujungnya itu tertutup ujungnya untuk menstabilkan peredaran oksigen dan jalur darah dalam tubuh sehingga gelombang elektron dalam tubuh manusia itu benturan dengan saraf hipokampus yang mereka kepala untuk menutup jalur itu sehingga ada gunanya itu sampai makanan bisa makanya aku buang air besar tutup mulut itu untuk mulut kemudian jangan bicara ya sama mani kalau bicara itu akan merusak juga kita suara batin atau pandita tak kaji kemana mana sangat dekat dengan kita dia tu sampai makanya kumilu dikaji dalami agama Allah Ta'ala mumpung sitongan adanya sana mumpung kemujizakan tapi ini gak tahu dia nak jampani maka dari biar yang digunakan nakor pokoknya sitongan namun rupanya jadi makanya itu dilarang apalagi kau tak kepala orang aja tak kepala orang gila lagi sih apa tenang jolok nasabah itu akan melumpuhkan itu larangan memang dan Rasulullah karena memang menjaga itu apa yang disalahkan tadi karena sebab ada mulai nggak buru pernah bisa nabi jaga dokter kali nabi bisa apa namun tahu mati apa tutup masih jadi ukur obatnya nabi sama guru ilmu anak tahu ukur guru nabi keahlian nabi karena memang pada saat Isra Mi'raj itu beliau belajar langsung ilmu dapat istilah anak kemudian kunci yang terakhir katakan angka aga-aga ipakan kadilalan na ito nga linaw iya kotak po liway susah na pa pinadita ang kanelo ilaw inaliwa susah na pa pinadini dito na masisamawa pa pinadini iya kumelo sigyok ka ang kaaga-aga melo ilawi napasan ikaw pandita sa asyam nito duro asyam nito iya kumelo ko gyok kita manang niero rupamu na niya watak kalini ya kung tadi nasipku aja juga tidak tu ampai makarani dan misa nielo na yan misa dikon betul na guru ko iya kotomelo juga na ibita ko watak kalini ang kaganji nila tuto pasi umoto natutunan sudawar rumina na alapay siwag lapay sila di mahusul na papawan nila sa siwag baru na mahusul padahal di na pa isa kanya yung tinapasi ko panditata
Kaya ya sa napasa, matanggap to napasa ipunilalang. Kaya majakte, ya kung kamatana, kaya rupwali sa tiwali, matana yung kamatala ko. Ya kumelo inakan na tayo abalapa, saking katanra ko. Dito na mabila. Ang katanra ko. Kumelo nakan na tayo abala. Ito ang pa'y makadapasawa, ilan rali mo arwa, ilan sabyok ka. Mura upak guru sa lasigin na, ya kupat pilimay kulalitin na yoro, marami ajalan tayo ka. Jadi nak kata Pak Kiro bilang bahwa tuntungan tapi ini kita tidak pasti. Masa mamagi tidak paham maka nak sebinan. Tapi apa ya upati Bapak Ibu sekalian dari kumero kak membela joka. Ikulah kisuran teh padong ipakajan kita pajata. Ya kumakanya isampajan insyaallah. Yakin na sama yan na to ko pura din mo kimama na nalita. Ya pura masuk pada sunnah musafir. Kaya batungan na ya kung gataw ko teologi ko man ko pa jauh. Kusigalu. Maksudnya, betul na nasama, yakin niya, makalagay na mong sinapanakan na musibah na sa mapungalakala dyan. Ya ko yakin ni makor mabusya wala rin pungalakala insyaAllah. Apa itu pulo lagi kilo pak, madari daw pala si Jam. Nakukura na sama yakin niya, na manasatun ka po at yung maringan, yukay, yan ko matanangin yukay na kakumabara palit-palit. Ya mo to, nagkajaki Sandra. Dia namun si polis si jaga aku dia ada di Sandra. Dia si mati ropak tak matai Sandra ya tu. Ini tak paham. Bukti kita mana ya? Angka anak sama salah nangka kuidi. Lakai sama salah nangka kuidi. Ini tak perhatikan itu sampai maka dah. Guri alai kune kumikai. Saya ini mau tu nak suruh Allah Taala ni. Waktu aku si kumapala tu dah suruh magri. Wak guri alai mu tu nak iri tu. Tanya alam nak suruh alai ni. Ya ko alai iri sahih tu maka dah wakil. Dia kena pakai kapasitas kena pakai. Dia kena pakai nanti kena pakai. Justru magi nanti tadi nanti lo mengikuti perambahan. Nah turun sahabat, nah sahabat lista nanti tak angkatan rapadera. Ini kan dia lalu orang kita wala sahabat tu dia nurut sikiri tu dia baca padahal. Dia ada lagi angka makan lagi itu Allah Taala. Magi bangku ni ya sahabat nabi pataran. Nah sahabat ia kumataran ni namun maraja na tapato. Yo ko kumakumbri namun madisi to dilung itu. Makumati itu sikiri. Namo anu madela wali ng katangka palin dia bisa makaya ko ni puliya. Tapi ini sama karan kami sepole. Ini sama karada. Apa ya Bapak Isyana syukur ka dengan zikir Allah yang saya lepaskan. Tanya kebanggaan ni. Mudah-mudahan dulu apa pangan cuma kada situngan na. Modal yung podang ibu makaran kata wo ko padang kaling ini tawa. Kaja na lupa siguro ni mani wetalo. Modal ni jay duwe palan nang ka. Sino modal ni makutana kata Pak Bu aku asikili ko. Nah sebab memang Allah akan memberikan kemurnian hukum hati maka mapasti dia tu hukum kita mana aja sama dia nama guru punya ada ya kumakan dia sikiri aguri mata lu tapasti ni sebab itu sikiri pak di sana sih ya kumapasti ni si maka dia kacan mapasti namo bere lalu dia tetap ya aku kumacari saya namo telo lalu dia tu sa isimman lu kanagar apa macam itu saya pak di sana sih sikiri kata puluh turukan apa di sana sih sikiri dengan lapar, kemudian ante siriati agamannya. Apa-apa itu rupa nala kepak dia kepak buran, tahu batona tupu kilata, kemudian tahu fikir na tupu kibakitanya. Dia kepak buran itu, tahu siriati na tupu kipak dia itu kepak buran itu. Dia kumakuan itu tahu ipatnya kesiburan salai bawan. Apa namun pengajar itu lantas atau minum kekoran kita kira itu saja, mau magi-magi nak barakat. Marilah kita dipanguri at ilawin kong alakala mangilaw, mamagi-magi yung syaratan at kabari na parakan na turo pa masin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'mahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Azizul, ya Ghafur. Kami tahu kami masih jauh dari kesempurnaan dalam melaksanakan ibadah kepada-Mu ya Allah. Kami tahu keluarga kami Allah masih jauh dari amalan-amalan ibadah yang Engkau perintahkan ya Allah. Kami tahu kami masih jauh dari apa yang telah diperintahkan oleh Rasul-Mu ya Allah. Maka dalam kesempatan ini maka mohon maghfirah dan rahmat ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada hati kami untuk membimbing keluarga kami ke jalan yang Engkau ridhau ya Allah. Turunkanlah berkah dan maghfirah di tempat ini ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada pemimpin kami untuk menampakkan yang baik ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada pemimpin kami menjalankan amanah yang telah Engkau berikan ya Allah.
Ya Allah, Ya Aziz, Ya Ghafur, bersihkanlah hati kepada umat-umat manusia Allah. Berikanlah kekuatan iman dan kesabaran dalam menghadapi segala apa yang telah Engkau tetapkan, Ya Allah. Kami sanggup menghadapi neraka yang telah Engkau janjikan, tapi terlalu banyak dosa yang kami laksanakan, Ya Allah. Maka ampunanmu yang kami harapkan, Ya Allah. Kami sangat merindukan surga yang telah Engkau janjikan, Ya Allah. Namun amalan kami tidak cukup, maka dipergandakanlah amalan-amalan kami, Ya Allah. Hingga kami masuk ke dalam golongan orang-orang yang Engkau berkahi di sini, Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.